Iya mo kay paniton malen mo na rakso kon ton penyu wang kisanan kan alam kunan kan yiko wang choro ram sa na chain kap na karyam kap na speaker and legislature song ko kung lapala kan nan banyan siya momot sa government o chon ton penyu sak pechuan ko kumran karo song nan sa na chay rongan ramot ngay sa Nicolas makan pechuan kalale ko kumrakan Hautapan sa palmachay rong rangot. O iya cara laban sa palmachay rong kan. Kanyo kaburbuton raylakan. Me paspach alagan ton pen. Koryaw. Men kapasa me pitagan munian kabin salet so mga COVID ay saktuaw. Kasilo. Rana election. And dukan na laban mo yung kajin o kapayo. Saban macay ran masalangan tonpe. Kayong saban macay ran watch pan sang kolonya wain tonpe. Panyan rong nan saban macay retion tonpe. Pachuan na natira rong sang tonpe COVID isap tuwaw task force. Mebitata repatriation tagaburburton railakan. Mechangalang nan nas lukikan o salar kaklalata tonpe. Don pe state COVID isap tuwaw task force pacawan kawait ki. Kayong repatriation pacawan muyawi. Ni may isak silo o may isak tayo para yakit riya isak kayo. O iray na ramas po prinyaman may pachoto sang wain kwang. O iray lakan may peiti pacho sang kwang ray bukach koros. Pacawan na aray chungal to kain silasil. O pacawan quarantine rani sunan moin kwa mo na rail pachota ponpe. Ni rail pe iti ponpe rail pacholang nan MMA o quarantine rani su o pacawan alak test kasaw. Ni kasaw kan kasalatar me socha me chumalen ki. So ma to kabin saleten COVID isap tuwaw iraila pachoy isangyan nan MMA. Kasuluan repatriation pacawan miyawi ni chuni sur yagatria isakayo o iray na namas wane klimnan na peiti pil pacho sangkwa iray bukas pil pacawan alaray chungan tokain sinasil o pacawan quarantine rani sumnan wain kwa mo na ray pacho ta ponpe ni aray peiti ponpe rabil pacho lang nanameme o quarantine rani su o pacawan ala test takasaw Iray bukas pil bacawan. Alayar test kasaw ni chune isak tayo riya katriya isak kayo. O socha na chumalen kisaw ma. Taka pinsaletan COVID isak tuwa. O iray pil bacaw sangyan na nameme. O bacalar yan aray panaynekan. Kabayo ang repatriation uyang ni chune walu riya katriya isak kayo. Iray laramas eksilman me peiti. Bacaw sang masen. O repatriation tanan. Marshall Islander. Pwede aral pa chosang nan Wayne Marshall o Wayne Marshall wiaya way. Mesojo so mga tagapinsaletan COVID isap tuwa. Iray na kan may pachoto kan pachawan na test takasaw rano mere pachawan peiti. O pwede kasaw kan kasaletan mesojo mechumalin ki. So mga tagapinsaletan COVID isap tuwa. Repil pachoyay. O pachular renaray panaynekan. Kalimangan repatriation uyawin ni chune isak surya katriya isakayo. Iray laramas lumang me peiti pil pacho sangkwa. Iray bukas pil pachaway alayara ray chungal tokan sinasin. O pachuan quarantine rani sunan moin kwa. Mo na ray pacho taponte. Ni aray peiti ponte rabil pacho pacholang nanememe. O pacawan quarantine rani su o ban pacawan ala kasaw test and COVID isap tuwaw mural rani su. Tonte COVID isap tuwaw pilmen pacawan sa kargita mesang ni Bombay State Government pacawan kaunapta wasan quarantine Bombay kachinanapatar and kot kilometer railakan mechangalanan sabon ligikan. Irailakan na pan pasolong ito pan kawen o tar kasantikan sa Bombay State COVID isap task force o kasantikan
panitawin and government win Pompey Achmal Kolok the constitutional executive order. Pompey State Committee Sakta 12 Task Force Pan Pachawanewang Ebesam Committee Sak 12 Task Force Ong Nuyapakan Metit Kapurpurton men Pompey kan Nachangalangan Wen Lukikan. Irailakan mo na batar pa sulungan to Pompey Pananana Uteta Karabwe Certificate of Qualified Entry the CGE Nan and Department and Health or Social Services the Kampan Rosanma website ni address PSTHS o Katarang Chairman and Pompey COVID sa 12 Task Force Dr. Ralichim ni email address harchim@fsml.com. Memnya kayo naman takalalapak kung kachin tabachuan nakar namdan telefon seluruh yaw sero silisa kayo sero tuwaw te seluruh yaw sero silisa pumano lumay sakriya. Tokan manian kabin salet te soma COVID isak tuwaw pani makan bachuan nagani tokan manian ko kabin salet te soma COVID isak tuwaw men bachuan sakraw way tokan may railakan makakayar niyang kachki te bachuan tokan silasin kabin salet te soma COVID isak tuwaw sang tar isak walu bachota on pit bachuan sansan meli yakan melisayan so jagak yang kachki te bachuan alet tokan Wunuwach. Tokan silasin kabin salet te soma COVID isak tuwaw bachota ni public Pelvanian Monmunian Pompey o dispensary and colonia. Panian public kun bachuan richtag lakwalo ni mensang led kulak limaw ni sauchuk sang niyot leniana. Koros naman yang coach kita bachuan tokan silasin kabin salet te soma COVID isak tuwaw panananaw te tatarapwe Moan toka pan pachota. Toka silasin kabin salet te soma COVID isak tuwaw kinyawi ang nepa o bilkun sa enbil bachuan sansal maran watch kichay sa palman kumunian silasin riyaw Moderna vaccine o chansan and chansan. Ang Moderna vaccine kun bachota pakriyaw nan rairan rarya isak walong nan punga o chansan and chansan kun bachota pakiyucha. Sang nakawait and talian US Central for Disease Control, uniyan sila silang kabin salet te soma COVID isak tuwaw, socha kapar o apal parara pachpachan ni percent twice sa kayo point share. Nan report kami akan bachota sang talian Pompey State Vaccine Administration kasaleta melalatan ni June isak walor yakut isak kayo. Iray laramasan Pompey kan magwatch kiyat kabachuan tokan silasin hen kabin salet te soma COVID isak tuwaw iray laramas nenisukit tuwa kuryak tuwaman me bachpachan ni percent wali isak wano kaya man tok te primary dose and Moderna iray laramas wali ko isubuki pakliman me bachpachan ni percent pa isak riyaw koryawan tok iray aramas Isukat sinipuryak liman na bachpachan ni percent silisak limaw o irailakan makanakalak tokan silasin and Moderna o chansan and chansan irailaramas tuwa katabuki walyakan kaman me bachpachan ni percent paisak tayo. Ranmat Pompey bachawan chumalan ko'y nguni and Moderna tuwa kalimap ko'y isisak silo o nguni and chansan riyakut twice of tayo. Kasiluan sa banachay mga ranwat choy runoff election and moin kuchi. Runoff election ang serenukan malaban moin kuchi ban pachawan miyawan ni churiya isak riyaw yakit riya isak kayo. Runoff election watch pan pachawan muyawi nan bungan candidate Wilson Panwell o candidate Emilio Bernal ang serenukan malab and moin kuchi. O kain sablan sabal na chay rongan ranwat chay man masalangan Pompey. Ulal pa mini video pon siluglap isu minutes pa tawlin mansam. Ungalangan pa mini video yaw point wano kulabay sa kriyaw. Minutes lisak tuwa mo rin sawas. O ulal pa mini video point chayo.
Klok 1 minutes ri isak 5 po. Rano chang rani minan puman palimasa ni na kaisak lele isak 5. Ilok-lokin tayo na rani minipit silulal tayo pran kapokin. Yang ako marmarakan kachaw. Ninsaw chulan ninsaw chukan. Niya pa ang rani mi palimasa ni na kaisak lele isak 5. Ilok-lokin tayo na rani minipit silulal tayo pran kapokin. O pan niya marmarakan kachaw. Niya ang rani mi palimasa ni na kaisak lele isak 5. Ilok-lokin tayo na rani minipit silulal tayo. Pan kapokin yang ako marmarakan kachaw kaya insaw. Walang ranaya mimini tikrwali sa kumalo. Walang ranranot mimini tikrisi sa 5. Wan sa zon kachaw na maratan na isang bongat mimini insist. E isa kumalo point isa kriyaw. Tuan pay pan sam kachpin klok 1 minute pa isak tayo ni sauchik. O pan prong sa lang kachpin klok 1 minute ay isak silu na may isang andakap. Main ko yung matyakan au tapayin sa kalmatsyay mga ranwat kalanganan kupran koras o pasilya. Ang